Om Swastiastu, Rajeng Semeng Alalit Serang Sami. Nah, ini mungkin Bapak jagi nyinayang materi mengenai nindik kelas 1 nggih. Sebelum punika Bapak jagi nyinayang angge nggih. Nah, dumun kan MPLS durung Bapak nyinayang angge. Nah, ini mungkin Bapak jagi nyinayang angge nggih. Nah, wastan Bapak Imade Dwi Antara Jaya nggih. Bapak dados guru bahasa Bali ring SD 12 Jimbaran nggih. Asal Bapak saking negara nggih niki perlu Bapak nggih niki. Kantor jane majang ring Bapak atau Ibu orang tua niki wonten sistem belajar daring mata pelajaran bahasa Bali nggih. Dalam berlangsungnya pembelajaran daring pada mata pelajaran bahasa Bali akan sering menggunakan aplikasi Google Classroom, PowerPoint, dan Google Form nggih nika. Yening Google Classroom puniki aplikasi digunakan untuk upload tugas nggih. Tugas-tugas keseharian dan memberikan nilai untuk tugas-tugas yang sudah diserahkan nggih. Selanjutnya PowerPoint nggih. Aplikasi PowerPoint puniki digunakan untuk menjelaskan materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan nggih. Google Form nggih. Pasti orang tua uning napi nika Google Form nggih. Aplikasi Google Form puniki digunakan untuk memberikan ulangan harian nggih, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester nggih, utawi sane sering kesengguh ulangan umum nggih punika. Nah, pantas sapunika sane presiden yang uningayang nindik mata pelajaran bahasa Bali selanturnya mangkin majang ring alit serang sami ngiring melajah bahasa Bali indik angge sarira. Nah, alit sira uning napi nika angge sarira nggih, sira uning angge sarira punika inggih punika anggota tubuh nggih, anggota tubuh nggih puniki sekali gambar puniki wonten bok, alis, gigi, lengan, bangkyang nika nggih, jeriji, miwah sane lianan. Nah, ring rainane mangkin Bapak jadi jagi nyinayang gini. Anggota tubuh sane wonten ring sirah nggih. Ring sirah kemanten nggih. Ring sirah. Sane pertama niki bok nggih, bok. Nah, sira uning napi wasnan bok warnan boke nggih. Warna selem utawi warna hitam. Bahasa Indonesiane bok yaitu rambut nggih. Bahasa Baline bok nika nggih sekali di gambar. Selanjutnya nah, gidat utawi dahi niki dahi. Gidat. Bahasa Indonesiane dahi, bahasa Baline gidat. Learning bahasa halusne lelate. Nah, Bapak orang inget sira sampun samian presiden ngwacen alele sareng sami yening durung. Nah, Bapak pacang ngwacen niki nggih mangdo alele teh uning napi nika bahasa Baline lan bahasa Indonesiane nggih. Selanjutnya alis. Nah, niki wasta alis. Bahasa Indonesiane alis. Yening bahasa Baline wimbe. Wimbe nggih niki wimbe. Nggih, selanjutnya mata. Niki mata. Nggih. Niki wonten kalih nggih
utawi dua mata nggih, dua bola mata. Bahasa Indonesiane mata. Yening bahasa Baline penyingakan nggih. Penyingakan niki mewasta utawi bernama penyingakan yening bahasa Bali. Selanjutnya bahasa Indonesia hidung. Nah, ada lihat niki mewasta hidung niki mewasta hidung. Utawi bahasa Baline cunguh lan bahasa halusne irung Cunguh bahasa halusne irung punika Selanjutnya nah pipi. Niki mewasta pipi. Bahasa Indonesiane pipi. Yening bahasa Baline pengarasan Pengarasan niki mewasta pengarasan. Selanjutnya nah bibih. Yening bahasa Indonesiane niki mewasta bibir bibir. Yening bahasa Baline bibih bahasa Baline bibih utawi lambe. Yening bahasa halusne lambe. Iko lelit. Selanjutnya gigi. Nah niki mewasta gigi. Gigine mewarna putih Gigine mewarna putih. Yening bahasa Indonesiane gigi. Yening bahasa Bali untu nika bahasa halusne untu gigi. Untu nika. Sampun tetas utawi uning sudah dimengerti? Bapak lanjutkan sekarang. Selanjutnya lidah. Lidah mewarna barak barak kemerahan barak kemudaan niki mewasta layah lidah atau lidah. Bahasa Indonesianya lidah. Bahasa Balinya layah punika. Nah niki sekali di gambar mewasta layah bahasa Baline Selanjutnya utawi selantunnya lihat sareng sami bahasa Indonesianya telinga. Nah niki telinga wenten kuda wenten kekalih utawi daduo niki mewasta telinga. Yening bahasa Baline kuping. Nah lening bahasa halusne karno ingetang ada sareng sami niki mewasta kuping bahasa Baline wenten kekalih. Selanjutnya nah wantah begitu dulu Bapak menjelaskan mengenai angga sarira. Kenapa lihat ada yang belum dimengerti jika ada yang belum dimengerti bisa di WA Bapak utawi orang tuanya bisa di WA Bapak. WA Japri mangde uning atau ditatas lihat sang sami. Nah mungkin wenten tugas sering buku paket bahasa Bali Sane sampun kawedar utawi iki buku paket bahasa Bali kelas 1 Nah mungkin buka halaman 7. Nah niki halaman 7 niki halaman 7 utawi 7 Nah buka dike kan wenten patemon 3 niki wenten tugas wenten kekutus utawi 8 tugas niki dijawab misalkan niki nomor 1 napi nike terletak di nike kenapa nah puniki saatnya nomor 2 di mana madan napi nomor 3 niki mewasta napi nike ale serang sami nike yening makadya puniki ring buku tulis lan makarya utawi dibuat jawabannya saja dibuat jawabannya saja. Misalkan seperti contoh yang ada di slide, misalkan nomor 1 untu nike jawaban saja. Nah jika sudah diselesai menyelesaikan tugasnya, maka diupload di Google Classroom kelas 1-nya Google Classroom kelas 1-nya. Jika tidak bisa tanyakan ke Bapak orang tuanya
bisa ditanyakan ke Bapak. Nggih, menika nggih. Bisa japri lewat Bapak jika belum mengerti nggih. Nah, alit-alit sareng sami punika tugas raidone mangkin dumonggi presiden buat nggih. Membuatnya bisa ditanyakan kepada orang tuanya ya. Tiap lunas majeng ring orang tua sareng sami mangdo mendampingi nggih. Mendampingi alit-alit sareng duwene sareng sami mangdo presiden makarya tugas puniki nggih. Niki kangen nilai tugas harian nggih. Nggih, wantah sapunika sane presiden Bapak nguningayang ring rainane mangkin. Dumugi alit-alit sareng sami mangdo sehat-sehat kemanten nggih. Ingetan nika protokol kesehatan nggih. 3M. 3M kemudian yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan nggih. Mangdo alit-alit sareng sami doh ring pandemi Covid-19 kali mangkin nggih. Nggih wantah asapunika presiden turun yang ditiang Bapak peputang ring rainane mangkin untuk paramo santi. Om santi Om.